Kuma mwaka 2022 kaunti ya Meru itura nkucanio necio tongeria utuburane ndebuleti witi na mbere maturene bunge ya kaunti ya Meru ningatite ngavana Kawira Maitayele chokacho ni bunge ya Senate makarikara ya tumite rukuro siasa rukarama kinyankulukia teteka MCA na gavana oyo yakabubotiani munini wa gavana bationa na ritho kuritho na gavana munini wa Waitaririe kinyamara kiro kulukira kirithirikari riari utubune ndine butambite kinyakira bunge ya Senate na CS Linture utubarabo tumite nende akurubanjuru ncheke bakambiriria ikaruna Rais Ruto kendo chuira antaira ngwataniro ndene ya kaunti ya Meru. Phineas Imana nathuranite ronoro kirearo siasa. Nyuma ya kithurano kia mwaka 2022 siasa ichionekanire kumamila na kuthira ndene ya kaunti ya Meru. Na kiregi kia ungavana ngaukana na ithurano vya mbere utiwe nende wethirite wina nkanja kumani na mpumi na kukinya kutoneka egambari kwa koti. Njiririe na gucokeria antu ba Meru bonthe nkatho bara bombite kutwa kanya kana kwa gavana Kawira Mwangaza kanya kakubatongeria kumania na bu gavana Kawira Mwangaza ethira kinyutha kwa muma na ntukuwa kinyutho muma atongeria ba Meru bare abunge bethira baimwe kaira wirani kurungamanwe na muwa tambaru kiri utongeria bokie. Tunakupatia support yote uko Centroiment ni kwenu, tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye, na tumekubaliana tutapeleka Meru mbele tukiwa na wewe, kuwa na uhakika ya kwamba sisi tukiwa katika serikali kuu kule juu tuko tayari kufanya kazi na wewe. Mimi kama mbunge wa Igembe Central naahidi kukupa support yangu. Wirane bwa mwana bu butariere muno na mantu yethira yakioneka kuthangalana na rembere rwaria rukwebelia tine ngavana Kawira Mwangaza rwethira rwika kwa mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru ni MCA wa wandi ya Bogeta West nwe DMK Kiogora rwaria rwanendi rwethire kinya rwikuruka. The Assembly therefore resolves to impeach the governor under Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly on the following grounds. Ario kinywa mbungeni ya Senate mbunge huu iramono kiano muchokia Meru ringi na mulikibia ya gavana wa kaunti huu. The matter of impeachment of the governor of Meru, that matter is now put to rest. Ingocokeria mwathani nkatho nuntu bwa kumbana na ingocokeria Senate nkatho nuntu bwa kurungamana uma na ngacokeria antu ba Meru nkatho bonthe bara bararomba pamwe beta fasting bangi beta makanisa ne kuromba. Nyuma yekiochokera mwambijione yo mwaka muthiru yo 2023 thiri na urumwe bironeka mbungeni u arakinya MCAs babe thire bakiwata Iran na gavana Kawira Mwangaza na utuma uchore bukatha antu beto ba Kenya antu kwenaru intu kwenene ni ontu mantha twathie tuthirite kiumia kira kingi tukuthiria na tomba gwitikaneria. Na sisi kama bunge letu la Meru tumeambia gavana wetu kwamba sisi tuko tayari yale ambayo yote yanahitajika kufanywa na bunge. Maingi itwethira twina ara reserve gavana aketha ina reserve wenka mara tweta mechamanio iketha mechamanio tutweshimiana lakini twetikanira na gavana kuma ruare ba tuketha twetane twikintu kimwe tumuikie na umashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona Meru iwita na mbere bubwega na gavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawa buranga gavana arawa maendeleo ikabati kinya turua maendeleo nende thai kabati itogweretwe na arua nonto twena county assembly ya Meru tukurikia kugwatanira kiri mantu jara jonde tutira gwatanirite ala uchorebu kinya butariere ntuko yanona buterethira bwe kinya muthia. Kawira nkwira wi murongo no ti bishop
totona bishop ya ugwatwe na kenda kwagirithia no chukaniria thiri miru rais arethira gika muchemanio ntericha Nakuru na atongeria bamiru ende bakiaria nyuma ya muchemanio abunge bauotikio kebata kethire kikiara kwicha ya keba ikundirwe na ukethia rais na kithira kwebubo umire ni ibwa kichethire ikioneka muchemanio neyo ambuge goro ichai yake turetere kunywa State House na ukethia president na barea ba kumena na bamenanira no na watuika tweta kwanika tuga mbio kwanika ngu chietu chia rukogi kiri ageni igoro gutari na mantu ame yakwaririe muno no turete twaringetuma sana very unfortunate. It was very unfortunate. Twabwita wita ubatongoria bangi beta bakandeleverate na bitu kwenda niki lakini we made a bladder to display our differences. Ntuko inkanyumene rais munini wokia na atongeria nkabo bare bamiro bedra bakinya mambure ni amaromba ntere chelare na unende ngabana kaira mwangaza edra kyatura kyothe buru na wita atongeria bamwe bamiro makatero county aitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Tunakuomba ufungue Meru siku ya leo, Mheshimiwa Rais. Na kuna watu hawajakubali governor ni mama. Kuna watu hawajakubali governor ni mama. Na bobo ya niana rwaria rungiro kumwebelietine rwarero ikiru mbere ni mutongeria urawari baraba inge kaitene kau Evans Mawira Karia. At this juncture, honorable members, the ayes have it and the motion is passed, and the governor stands impeached by the county as the honorable members, and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Thank you. There otu yedira kilima Meru. Na kinyanyuma ya ruo kwithira rwikinya mbere ya mbunge ya seneta yabwithio bure buthitia umbere na bone kulikithia ngabana Kawira Mwangaza ya ngabana wa Meru. Tariki 3 mweri Joina akuroba Njuri Nchekebe dhirabaika muchemanio na munini wa rais Njako Kenyeri kenda kweria kuria ntaira yochokeria thiri Meru endo ntobona ende mwankira nende butithirite bukioneka bamuthia ni buriku bamuthia ni atongeria ba Meru baria akuroba Njuri Ncheke na atongeria bangi bagisiasa kwithira baichemana kia na wika muchemanio na rais wa ndigura ya Kenya Ntericha Sagana endi muchemanio iyo teri kwithira yukioneka matunda yayo ni yariku aya kareka kirabangi bethirite nende bagietira ni kona bubuongo pramanto ya kedra ya gita na mbere Meru kidra thiri ikedra icho kaira kanani ate bubuongo manto yakara. Phineas Imana, Garu ya siasa, Kirendeto, Cheweru.